Hauzik ngasi gi maru iba pausing. Assembly constituency nifuda isauna sokalaba imung singi yum kundagi kuntra pawa sana na ba government na warip lokre. MU gi water relation na ba Congress ke high level committee na MU gi marilena sing unaduna tizin ba hokre. National Highway Sing Sembagi Thabagasi State PWD na pairabadi quality control tawba khakta natana sarkar gi sel thongi thigam phagat himbada mateng oigani haide amadi Manipur gi paumi sing da lenga na piriba pension gi amount na se yamandi haina Indian Journalist Union gi Vice President Gitar Thap pathak na phongdo pre kharumjare ISTV paumi tabiriba singutaram nokchare hauji mapung iba pau Assembly constituency nifuda isauna sokalaba imung singi yum kundagi kuntra phawba sananaba government na warip lawri haina Chief Minister N Biren phongdu kre wapamasi isauna sokalaba imung singda yenthoknaba kg mangagi FTL gas cylinder chamanga IOC ki makada All Manipur Indian Distributor Association na Chief Minister Relief Phanda cylinder sing adu khushin nabaga mari leinana mahakna phongdu khibani Chief Minister gi Secretariat ta pangthu ki bathoram aduda IOC gi NE in charge samadi atei makok thongba official kaya su saruk yake government ki maikei dagi CAF and PD gi Minister Karam Sham Deputy Speaker K Robindro amadi MLA khara su saruk yake Chief Minister na ngasi ayuk CM gi Secretariat ta ichawa sigi review meeting pangthoke meeting aduda saruk yakiba ruling gi MLA nifuna makoi gi local area development fund dagi isauna sokhalaba miyoi singi yum kundagi kuntra phawba lupa lakh ama makai changna saba haiba warip lauke opposition da leiba MLA singi su local area development fund thadokpada awaba taraba miyam gi yum sanana ba khangan gari isawasi government ki maikei dagi angamba thakta hona duna mayoknana na ba honare tungda amuk thoktana ba tung koiba thoksel paikatuna hona gani masigi damak ahan ba tangkaki wa khanaba loire expert single loinana makhatana thoksel yatna ba hona gani haibaga loinana IOC na pukchel sauna tengbang lakpagi damak thagat pa phungdokhe MAY gi natraga IAY gi scheme ngai dabida isauna choga yum dekraba mangraba singse MLA among kendra da minimum yum kun affected areas in the local area development fund gi puthoga 1.5 lakhs phaugi manungda yum kun dagi tadana kuntu kuntra sagadabani haiba khoigi BJP led government sigi oiba khoi MLA khoi nimfugi akhoi na sai ware block re aduna haiba posina khoi kainosinda kendra da yum sokrabasing tekrabasing aduga athubada yum saraga moiburi rehabilitate tawragani MU gi water relation na ba Congress ke high level committee semkre atuba matamda committee na stakeholder pumba unaduna thizilaba matungda marik chumba report putoktuna water ga si loshina ba hona gadore mathau tarabadi India gi president amadi union ministry da khanganduna mairoi singi punsi kanana ba hona gani hari committee gi chairman hanagi deputy chief minister gai khangamni convener na ex MLA RK Anand member oina Govindas Konthaujam K Ranjit Dr NG Bijoy Dr I Ibo Halbina chingba miyoi sing yaure ngasi Congress Bhavan da pangthoki ba paugi mifam amada RK Anand na Manipur University asi state asigi khwaidagi wangba mahi tamhamni khunai asigi yanglen saruni haina lobu yai institution asigi academic career sokalakpa haibasi khunai asigi tungi punsi sokan bani haina loduna wathok asi loshina ba khona bani haike saruk yakiba Dr NG Bijoyna mamang da sahi mangkiba sing amu hanjilakadra haibagi mipaiba leibadagi wathok asi Congress na angama thakta hona duna loshina ba hona bani masida politicalize tawbagi wafam leiti haike committee ki chairman gai khangamna nimit kunni hena MU da academic atmosphere lehendaba asi laibak thibani tha asiki tang tara mari da semkiba committee asina ngasi MU da chatuna hakthengna thijinbaga loinana stakeholders sing unaba hore vice chancellor su unana ba aiba charol piduna khangankre Manipur University gi sanctity mangdana thamba haibasi party asigi apambani lokalagliba khongtang asi rajniti gi kudong saba longnaba natraga politicalize tawbagi wafam amat leite committee na thigalakpada fanglakpa report miyam da mapung phana khangangani resolution logduna center da takshin gani haike University asigi sanctity se maintain tawduna chatkadabani masida politicalize tawredabani from any quarter
असिग इंटरफेयर तौदना निंग तमना यूनिवर्सिटी अमगी सन पथाप के मनुंग असिदा इरेन जना चथरकांदा छात्र सिंह असिबु अफब छात्र छात्री सेंगलगा तुंगी रुबिलियन सिंसे मतिक साब नागरिक अमम ओइनब संगतपदा चौगत होदांग लौबा अदुगुंबा द हाईएस्ट टेंपल ऑफ लर्निंग है दो ओहनगदनी हाइबरमदनी कोइ संगसि लेबसे पालिबा सरकारसिन सोइदना अथुब मतमदा लौखत्पीबम थोकपा स्टेप कया लौखत्पीगनि खाली लौखत्तन सुम लेतारे पोट से आउट ऑफ प्रोपोर्शन लाप कांदा अखोई स्टेट असिगी अचौब इशू म ओरक्तंगैसिदा मसे ताम थुना स्टेप लौखत्पीना बा खतौनी आइगी इंखोल मनुंग फत्तनुंगि थोकलाकांदा आई युम चंगदरि फाउदि आई खंदे हाइबदि आई सोमोइन खाली मणिपुर यूनिवर्सिटी की हौजिक ओइरिबा क्राइसिस असी मरि लेनबसिंगना अथुबा मतमदा यंगसिंदुना वारुशिन अमा पुरकनबा फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन मणिपुर ना अपील तौरे यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ना खुद थिंगदिनबिदुना माहिरोई सिंगी एकेडमिक ईयर मांग याबगी फिबम असिदगी कनबियु लेरिबा फिबम असिना बीए बीएससी बीकॉम की एग्जाम हाइदोकपा अमसुंग एमए एमएससी एमकॉम एग्जामिनेशन पांगथोकपदा थिंथरगनी मरि लेनबा अथॉरिटी सिंगना फिबम सिदा तुमिनना लेसिनबा असि लाइबक थिबनी माइरोई सिंगी इंटरेस्ट दा अथबा मतमदा वरिशन पुरकपियु हाइदे Serak Pangtokiba Manipur University Teachers Association की Emergency Executive Committee की मिफमना Vice Chancellor Professor A.P. Pandey University असगी academic interest खुदक resign तौनबा हाइजब हाइना वरप लौख्रे Association की Vice President R.K. Gambhirna Chair लौदुना पांगथोकिबा मिफमदुना हौजिक University असिदा लैरिबा फिबम असिदा Vice Chancellor ना लुशननबा होनदबबु कुपना खननैनखे लैरिबा क्राइसिस असि VC ना लुशननबा होनदबा सि येंगलगा माकना फामसी थादोकननबा मुताना वरप लौबनी हाइदि मणिपुर मनुंगदा लैरिबा नेशनल हाईवे सेंबगी थबगसी स्टेट PWD ना पाइरबदी क्वालिटी कंट्रोल तौब खक्त नतना सरकार की सेल थुमगी फिबम फगत हनबदा मतेंग ओइगनी हाइदि नेशनल हाईवे की मतंग खंग हैरबा इंजीनियर अमना ISTV न्यूज ता मणिपुर की अपुनबद लैरिबा नेशनल हाईवे की असंग से किलोमीटर 494 ने मसिगी मनुंगदा ख्वाइदगी मरु ओइबा लंबी अमा ओइनरिबा इम्फाल जिरी लंबी की असंग बसिना किलोमीटर 219 ने इम्फाल दिमापुर लंबी ना किलोमीटर 213 अमदी इम्फाल मोरे लंबी ना किलोमीटर 138 ने नेशनल हाईवे सिंह असिगी मनुंगदा स्टेट PWD ना पाइरिबा से सुनतंगी किलोमीटर 119 खक्तनी हाइदि इम्फाल जिरी लंबी असिदी नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कौबा मिनिस्ट्री मसागी कंपनी अमना लंबी सेंबगी थबक तौरी हाइदि अमरमदा इम्फाल मोरे लंबी असिदी हौजिक कनाना लंबी सेंबगी थबक चथरिबनो हाइबा चप साबा खंगन बलैट्री हाइदि स्टेट PWD नसु लंबी सेंबगी थबक पाइदे अमदी अतोपा कंपनी नसु लंबी असि सेंबगी थबक पाखतपा उद्री हाइदि स्टेट PWD ना करिगुंबा हाईवे सेंबगी थबक असि चथरबदी मिनिस्ट्री ना चादा मापन थबक पाइबगी लेंगना पिरकदबनी करिगुंबा स्टेट PWD ना हाईवे सेंबगी थबक पाखतपा तारबदी मणिपुर दा कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा ठिका पिबगी मवोंग होंगदोपगा लोइनना अफबा कॉन्ट्रैक्टर खनबा मथौ ताई मदुदा सरकार की अंगा मथौ सिंगनसु पुक्चेल सेंगबा तंगाई फदे अंगा मथौ सिंगना पुक्चेल सेंगबगा लोइनना इंजीनियर सिंगबु सब साना मथौ तहोलबदी स्टेट PWD ना नेशनल हाईवे सिंग मतम चुप्पगी ओइना निंगथीना असोय अंगाम यावदना थंबा ngamgani haide इम्फाल जिरी लंबी की सिनाम कोइमया दा चिंगनिंग खाइदुना लंबी फाउंगरमदबा अदु सेमजिंदुना इम्फाल जिरी लंबी की ngasi अयुक्तगी महौसागुम गाड़ी चटपा हौरे फिट चामरोम चिंगनिंग खाइखिबदगी लंबी तत्तुना चयोल अमरोम गाड़ी चहुम मरफुरोम पंदुना लाखिबनी पोट पुबा गाड़ी सिंग लंबी असि फाउदुना इम्फाल थोरकपा हौख्रे ममांग सहीदा चावना लेबाक लेक्रक चतुना चखाइखिबा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की काली खोलागा थंगनबा मकुली नेपाली खुलदा ngasi नोमनिनी असिदा लेक्रक चावना चलक्तुना कुदोंग थिनिंगाय ओइरप याबगी फिबम अमा लेरे हारि लेबाक किनिंगाय ओइना लेबाक चखाइबा असि खुजा सिंगना ngarang ayuk उरखिबनी मसिना इमुंग कुंतरे लोम सोखनगदौरे खुंजा सिंगदगी फंगबा पाउदा चेखाइरबा सिंग तपना तपना लाउथोरकपगा लोइनना खोइलगी लबुक अमसुंग जे सोंगटुल मनाकी मफम खरदा चाउना अमांगता थोकले मसिना जे सोंगटुल तुरेलदा लेबाक किंथाखरबदी तुरेलगी इसिंग थिंगतुना हेना कुदोंग थिनिंगाय ओइरकनी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
ICWC amadi IMD gi akang ahai team amana mamangi nongju thada kali khola amasung makuli da laktuna yengshilambani singi awang mafam singda pamlo amasung pukrina chingba thamduna ising tunghandana ba khangalamba leirabani singi mathak thangba sarukta ising tungsin badagi leibak lehau sing saturation hengalakpana leibak chakhai hanbani hari makuli ga tainaba kali khola manakta su chawna sing ningkhai badagi dam amagum ising chawna area aduda hengatle IT road amasung kala pahar faungna bathong amasung makuli lambi chingning khai badagi amangata thokle hauji oirakli ba phibam masida DC kangpokpi Dr. Rangita Bali Waikom amasung mahaki kangbuna yengsin khre district administration na miyam gi mateng pangna na ba thabak daukhat khre DC na foikon khulda pangthokpa medical camp amada su chatuda relief material sing yentokhe Haukiba tang tara tarukta Imphal da lakiba Press Council of India gi member amadi Indian Journalist Union gi secretary Valvinder Singh Jammu Indian Journalist Union gi vice president amadi Journalist Union of Assam gi president Gitartha Pathak amasung Journalist Union of Assam gi advisor Thomas Alexpu All Manipur Working Journalist Union gi president in charge K Sarosna Luchingwa team amana harauta yamna okpaga loinana achamba kudul tamkhre Classic Hotel the Pangthokiba chamba thoram amada Indian Journalist Union gi vice president Gitartha Pathakna Manipur gi paumi singda lengakna piriba pension gi amount asi yamande Assam da hojik lising nipan piri lising tara da hengatna ba thorang lere Tripura da lising tara manga pina na ba demand tawda lising tara pire Manipur da su lising tara di yohanna ba demand tawda bani haike loinana Manipur gi accredited journalist na Government of India na piba kudong sabasing maru oina railway ticket ki concession phangphang thoi haina su phongdokhe State capital the railway department should install one railway reservation counter along with the concessional card to the journalist. For journalists, yeah. Press Council of India ge member Banwilder Singh Jamuna Manipur amadi North East ge journalist singna mayokna riba awaba khudong sadaba sing khangdokna na balakpani June 19 da Delhi da Press Council of India ge maru oiba mifam amalai maduda North East ge journalist singna mayokna riba awaba khudong sadaba sing puthokuna khanagani haike Meet some journalists here in Imphal to listen their grievances. I am going to attend a press council meeting on 22nd, so we meet some of them and listen to them. This is the other. Sahi Kudingi Development Organization Andro Kendra na pangthoktuna lakpa Taramathoi Suba State Level Pineapple Fair Cum Youth Festival Laliba July 13 dagi 18 fauba nimit taruk ni chupna Thambal No Market Complex Poiro Pat Lamkhai da pangthoklagani hari handak sahi ki oina su ki hom thariba farmer singi competition pangthokpaga loinana Miss Pineapple Queen Contest su pangthokani hari hauziga tema brand tholokjare Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Changi labor solapadi producing attaba, hakam choktarba, tunga chaba yaraktaba, khong hamba nungayaktaba singitabat, amatta nayaba upaidi, Jolib Sire, amasu, Jolib Capsule Rich and Sinavio. Quick zone gidi tatis college di. Mamal suma phang kuding jam mane yo suma ngoroi pista chalabni na. Adu suma takta superlink footing ge offer meamun piri sidi. Bas electric drum machine bagum na yoti sinbya. Dudi sanagi mohut yang na sinbya. Bohagi mustard amari refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu karorpati oibiu. Masida sunatana lucky coupon price mayam amasu Jari Adongi Manaknako store dagi Fangbigani Chabada Hauraba Haksang Soktaba Bohagi Mustard Oil The Taste of Assam Distributor Oining Masingna Mobile number +917578007064 Guwahati da contact Tobirak Yagani Bohagi Mustard Oil Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu May thagi GSTR 3B return file tawagi aroiba numiti June gi tang kundani
सेल चंगदना रिटर्न फाइल तौनबगिदमक्ता ओल गुवाहाटी हाई कोर्ट बिल्डिंग नॉर्थ AOC डिपार्टमेंट की फैसिलिटेशन सेंटर द लाक्पीदुना रिटर्न फाइल तौबियु खंगनजरीबा डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर Movel Furniture Monsoon season की ओइना Movel Furniture इम्फाल ना मणिपुर मियाम दा मेगा फर्नीचर सेल चादनी फु फाउबगी डिस्काउंट पीजरी असिदा नतना मॉड्यूलर किचन खक्ता ओइना लेबीबा मतमदा डाइनिंग सेट अमा खुदोल ओइना तंजरी नसीमक लेंगसिन बिरक्सी Movel Furniture Walkatil near Imphal College Vinashya Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Vinashya Coaching Center की ओजासिंगना आइना एग्जाम की सेम साबा मतंदे यामना मतिंग पांगबिखी अदुगा PCC देगे आइना फंगकी स्टडी मटेरियल रेगुलर मॉक टेस्ट सजेशन ना चिंगसिंग यामना चानकी SSLCE थागदबा सिंगना टॉपर ओइना बगी दमक मतंगा जुनाराबा कोचिंग सेंटर असिबु यामना थाजबा थंबियु ब्रेक की मतुंग में तराम नोकचरी मखाता पाउदा इसिंग इसाउदा अवाब तारबा सिंगी दमक स्टेट गवर्नमेंट ना काइथुखिबा सेल्फम अवाब तारबा सिंगदा फंगदना लेदी हाइना CCSK की जनरल सेक्रेटरी राकेश मोरांगथेमना फोंदुखरे वफम सिंग असि केसामपाट लेमजम लेकाइदा लेबा ऑर्गेनाइजेशन असि ऑफिसता पांगथुखिबा पाउमिसिंगा उनाबदा फोंदुखिबनी मागना मखाताना CCSK की कांगबु अमना इसिंग इसाउना अवाब तारबा मफम सिंगदा चत्तुना यंगसिलुबदा गवर्नमेंट ना काइथुखिबा सेल्फम सिंग मफम खरदरी फंगबगी ममी तारमदबा थेंगनरखे थौबा लेसांगथेम खोंग मनुदा लेहौबा रिलीफ कैम्प अदु सरकारना सकंगदबा कैम्प अमा ओइना लेहौरे खेकमन मैंगफालगी माइबम कोंचाक इरोंग चेसाबदा हांगलिबा रिलीफ कैम्प सिंगदा साना थंगनबसु फजना फंगदबा मेडिकल ट्रीटमेंट लेतबा सैनिटरी सिस्टम लेहौदबा अमदी थंगनबा इसिंग अमता फंगहौदे गवर्नमेंट ना काइथुखिबा सेल्फम सिंग फंगदबा मफमदा फंगनदना फंगलोइदबा मफमदना फंगनबगी ममी तारे फिबम मसिगी मतंगदा मियामगी ओइबा मिफम फमलगा खोंजंग संगसिलगनी हाइखे सरकार करो होंगे लाकुन कायथोकी सेंफम से अखोई मफम दे सुंगों योरक्ते अवाब तारब अखोई मफम से सुंगों योरक्ते मणिपुर सरकार ना लेंगांगना इसिंग इसाउ की दमकता अवाब तारब सिंग द करो होंगे लाकुन जे कायथोपी रे हाय तारगदे अखोई मफम से देज अखोई फंगमम थोप सरुक अखोई की मणिपुरी सिटीजन एमो ओइना उबीरे हारगा अखोई अवाब सिदंग उबियो अदुगा अखोई फंगमम थोप सरुक सिंगदो मतम सान उंगतंग दी यहोन बियो अखोई अवाब सिदंग मतिंग पांबियो हायदना सरकार की पुनिंग चिंचिन बियो हायना अखोई CCSK की मफमदा लैसांगथिम खोंग मनुंगी प्रजा सिंगना अखोई मफमदा पौदम जरे सिमंगनी ngasi अखोइना मणिपुर की लेंगाकता इसिंग इसाउ थोखिबा मफम सिंगददी यौददना पिरोइदम मफमदा पीदना लैरबरा हाइबसे ngasi हंगनिंगाय वाफम ओसले वाबगाई केंद्र की मनुंग चंबा इरोंग मखा लेकाइदा इसिंग इसाउना अवाना तारबा सिंगी फिबम वाबगाई केंद्र की MLA फजुर रहीम ने यंगसिनख्रे हंदक की लाइव थिबा इचावसी मतुंगदा थोरक मतमदा मियामदा अवाना ताहंदनबा होनगनी मियामना अवाना तारिंगै मतमसिदा राजनीति की खुदोंग साबा लौबा वफम सिंग फोंगदोपिगनु माकी माइकेदगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइखे कायरिबा मफम मरि सिंगी अखोय टेम्पररी क्लोजिंग दिबरे परमानेंट क्लोजिंग तौनना अखोय कन्न होनरि लाइबक थिबदी अखोय सोरोक्सिदा त्रिपान खजलगा मी मेय मकय लाइथोबसि लोन लेखिबदना गाड़ी चंगपगी याम लेबक थिबु खुदोंग थिबु होइदना हजि मदुगी लंबी से अमक नौनो सेमना अखोय होनरि अमरोंदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चंदा इरोंग चेसाबा मखा लेकाइदा इम्फाल तुरेल की लौनंबाल फिट चमंगारोम सांगना कायबदगी इमुंग मनुंगी मिपुंग खुदिंगमक अवाबना खम थेंगले लेंगा कमदी मरि लेनबा सिंगना अखनबा मियेंग चंगबियो हाइना इरोंग चेसाबा डेवलपमेंट फोरम की माइकेदगी फोंदोरखले लोकल MLA ना मियेंग चंगनिंगबगी अपामबसु फोंदोरखले हौजिक युम चहुमलोम इसिंगना थुमजिन खिबदगी मियोरि सिंग अमा हेना लंबीगी अतोंग बसरुक सिंगदा दंबुर खंदुना चंगजफम लौदुना लेनरे लोकल MLA ना अथुबा मतमदा मियेंग चंगबिदुना अवाना तारबा सिंगी मतेंग पांगबियो हाइखे जरी लोनना इसिंग मयेंग ताखरे हाइदुनासु युमसिंग असिंग असिदगी जौराना थाम फोबो युमदु संगबा यादना दुंबंग प्रजा सिंसे अवाबा खांगदोरी असिगुमबा मतम असिदा ह्यूमैनिटेरियन एड दरकार लेबा डेली चंगदबा यादबा पोलम सिंग अदुसु सरकार की माइकैदगी पांगो याबा मतेंग पांगबिनबा ICDF इरोंग से सर्वा डेवलपमेंट फोरम के एडवाइजर अम ओइना प्रिंट एमसुंग इसिंग इसाउ की मायोगनरिबा वांगोई केंद्र की नाउरेम चक्रम की खुंजा सिंगदा नेशनल पीपल पार्टी की स्टेट जनरल सेक्रेटरी खुराइजम लोकेलना सेंग साक मतेंग पांखरे लोकेलना हंदकी इचाव सिदा केंद्र सिगी ओइना अवाना तारबा सिंग गवर्नमेंट की माइकेदगी मपुंग फाना मतेंग पांगनी हाइखे खुंजा सिंग की माइकेदगी चयोल अमरोमदा इसिंग थुमजिंदुना अवाबा मायोगनरिबा असिदा गवर्नमेंट की माइकेदगी तांकक अनिदा चेंग किलो 5 खक फंगनबा नतना अतै मतेंग अमता पांगबिद्रे हाइरे अखोई केंद्र सिगी सिंगना सोशल मफम मथंग मथंग लेपना आई थुंगनबा ngamnaba ai angam शक्ति पुथोक होने जगी लदना
awara pa leriba mayam pen da kya lerigu madu aigi saite gi angam khiteng to busna mayam khagi lamdam je leriba praja sing law sing la pen bu hai wa pham se adum ai media gi thong le sing law mayam praja pun ta ina mayam dai no sing jari ising chawraba manu chidadi akoi karai dagi cha dino chingi ji ani makhaduna numi ke ani chagani moina je leiba chenguna akoi gidi moina je laprechu akoi cha bangami adubu moi kiji ani makhadudi akoi da pen ba sungai naidre moina je lak bahai badabu thungba khara duni akoi gidi ta sengna habada cheng khara hawai khara thungi taral ani ra khatam thungi atai thungba ju yawi thungda ba ju yawi akoi na pen da badi moina phajana yeng chilakta baje asimadi pende akoi myam di pende Imphal East PSE gi makhada Village Water and Sanitation Committee top singtha ya dipokna ichauna awana nang khraba lekai singda thaknaba ising yenthokre Thobal Kendra gi manung chana leiba Saval Tongba Konjil lekai gi ichauna awaba tahalaba miyamda BJP Thobal mandal na chana thaknaba polam mating pikre Kendra duda BJP gi mirep oikiba L Basanta amadi mandal gi President TX Arun Kumar na luchinguna isauna sokhalaba mafam sing yengshin ke mandal gi maikei dagi imung chani rom da cheng kg manga hawai amadi acha thau mating pike District Veterinary Office Imphal East na ngasi isauna sokhalaba mafam sing da leiriba sa san singi machinjak amadi hidak langthak sing yen thokre angtha peruk khuno poiro khongjil awang lekai litan makong da charu sing yen thokhe angtha veterinary dispensary da hidak langthak sing khusinake Veterinary Officer Headquarter Imphal East Dr. Dramapati Thongamna District Veterinary na ichauna sokhalaba yumda yokpa sa san sing kannaba akanwa khongjang lokhatle haike Isauna sokhalaba mafam singda leiriba sa san singda nahalakpa yaba lena singdagi ngakthoknaba Rapid Action Team semduna District Administration ga khusamnaduna vaccination program paikatpa hore haina Veterinary Director Ais Chaubana ngarang thambal khong amasung Porompat Khetri lekai da isauna sokhan khraba mafam da charu yenthokpagi thoram da phongdokre magna makhatana isauna haujuk fawba san mari sen kre ok amasung yen masing khara yamna sibagi report lei department na charu amasung machinjak yenthokpagi thabaksu chathari haike All India Congress Committee IG President Rahul Gandhi gi mapok kumon thoram ngasi Manipur Pradesh Youth Congress Committee na sinduna Dilalenda Laiba Children Home Nongwibungda Laiba Raja Dumra Women Home amadi Kumbida Laiba All as Home na chingba mafam singda pangthukre Dilalenda Laiba Children Home da pangthukiba thoram amada Manipur Pradesh Youth Congress Committee gi President Amir Hussain Manipur Pradesh Congress Committee gi Secretary M Subhasandra Manipur Mahilan Kalyan Samiti ki President A Bimola amadi Youth Congress ki thaupuba kyana saruk yake thawanga mari lainana Children Home gi angang singda cheng alu hawai acha thawna chingba sing khusinake Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki President Amir Hussaina Rahul Gandhi na Bharat ta sothana leiraba miyam maru oina nupi angangi amadi Bharat ki sel thumgi oirakliba phibam gi matang da parliament ta pukhatuna khanariba singasi lamdam asigi miyam da mapung phana khanganana ba pandam da maki mapok kumon thoram asi pangthokpani haike Message की Youth Congress की कर्मी सिंह नंगसी को यो महाकी मपुंग निमित्त बर्थडे का महीने ना होएंगे तोआन में डिस्ट्रिक्ट सिंह दा कोई चर्चा सुम प्रोग्राम से तो उन्हें थैंक Wangkhem Kendra MLA Kaisha Meghasandra sponsor tawduna Wangkhem Block Congress Committee Wangkhem Block Mahila Congress Committee Thobal District Youth Congress amasung Wangkhem Assembly Youth Congress nasu Rahul Gandhi gi mapok nimit ka mari leinana isauna awaba taraba Wangkhem Kendra gi miyam da chana thakna polam sing gen thokre ngasigi thoramadu da MLA ke Meghasandra Block Committee ki President MD Mubarak Block Mahila Congress ki President Bina Youth ki Amir Hussain District President Narendra Susarukia ke MLA ke Meghasandra na ngasi isaw gi awaba mayok na riba khunggang taret ki voter lising mga chamapal humpu humdoi da makhatana awat pasing yen ki gani haire Bisnupur District Youth Congress Committee nasu all as home kumbida sana thakna polam sing mating pangke thoramadu da youth ki Vice President NG Dilip Kumar amadi district ki luchingba sing susaruk yake Khuga awang mada laiba nupi lup amadi kumbi awang khunau added primary school dasu sana thakna polam sing yen thokhe Thawal District ki irong da District Health Society Thawal na Chief Medical Officer Thawal ga puna sinduna lemna layang bagi kem ama pangthokre nui kaya darkar oiba hidak langthak sing lemna pike
खुंद्राकों केंद्र की MLA की फार्म ना वर्क ऑर्डर पाइसिलगा इम्फाल साइकिल लंबी सेंब लोइसिनद्रे हाइना पीस एंड कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटरी थौदाम हेमजितना पाउमिसिंग फोंदोख्रे ngasi खुंद्राकों केंद्र की युमनाम पाटलोदा चेनबा लेंबी खोंगी मथक्ता साबा थोंग येंगसिनबदा हेमजितना मखाताना एल सिंह एंड को अमदी एल तरपोन सिंहदा इम्फाल साइकिल लंबी समझननबगी वर्क ऑर्डर इंग सोल्यूशन अनि तरा तरुकी मार्च त पीके वर्क ऑर्डर पीबदा चना पथाव की वांगमदा थबक सुबदगी सही अनि हेलबसु थबक लोशिनदबना फार्म अनिमक ब्लैक लिस्ट तबियु हाइके ठेकेदार सिंह से अखोगी अनु लेंगा मियांग की थोदों खंबीर अनु लेंगा सिना हारिबा ठेकेदार सिंह से ब्लैक लिस्ट तबियु लुपा होगी मास फाइनेंशियल ईयर तो करोड़ अमा लौथोखरे अदुगा एल सिंह एंड को हारिबसिना लुपा करोड़ अनि लाख 64 लौथोखरे हारिबसिंग सिना पैसा लौथोखरगा मियांग अवाब नंगलिबा थोंगसी होगिबा चही सिंग मी अहुमगी मतक सीरबनी वावदर पाइसलगा हौजिबाबो थबक सुद्रिबा वावदर की चही नि मतमसु हेलबा हौजि ठेकेदार सिंह सिना हारिबा जगह से लाकपीरगा हौजि थबक मखाताना सुगे हाबसु सुबा याररोय मरमदि हौजि रेनी सीजन नि मरमदि असुम रेनी सीजन मतमसे थबक करमाय सुगदरबनो मखाताना करिगुम थबसि सुबा तारगदि आइको पीडीसीसीएम जों माइके सोंगी प्रजा सिंह पुल्लगा ठेकेदार सिंह दुन थबक सुबा थिंजन जगनी मणिपुर की निंगथौ लेसेंबा सनाजावबु ABVP नॉर्थ ईस्ट चेल दिल्ली अमदी सोशल एक्टिविस्ट मयांग लंबम दाइना देवीना मणिपुर भवन दा अचंब खुदोल पीदुना हराउ तयाम ओख्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुरना खुंगंग ससी मिशन की मखाताना लौखटपा निमित निनी की थबक थौरम तोंगान तोंगानबा मफम मंगा दा पांगथोख्रे कैम्प सिंह असिदा लुसिंदना लेबा केस सिंह लुसिनबगा लोइनना बेनिफिशियरी सिंह दा तंगाई फदबा पोलम सिंह फंगनखे KMC Ishok Laibung Sanjenbam Ukrambam Nachau Thanga Haureng Chingyang Hogak Chau Ikai da Pangthoke Sarkiba Tang Tara Taruk It Numitta Lilong Haurevi Maya Lekai da Turel da Takiba Muhammad Riazuddin Ngasi Oinam Dam Maya da Imphal Turel Dagi Sina Fangle नोडल ओजा सिंगी निमित निनी की कैपेसिटी बिल्डिंग थौरम तमेंगलोंग इंडोर स्टेडियम दा होख्रे औदोपकी थौरम दा ZEO तमेंगलोंग गाइडोनलुंग AIN अबुनपौ सु सरुक याखे ट्रेनिंग असिदा पुन्ना ओजा चामतरा निथोइना सरुक यारे कुंबी गवर्नमेंट हाई स्कूल की अवार्ड पर ओजा थरक तबगी मायुक्ता स्कूल सिगी महिरोय सिंगना क्लास बॉयकॉट तौदुना वाकत खोंजंग संगशिनख्रे कुंबी बाजार फावबा महिरोय सिंगना खोंचत अमसु चतख्रे सही तंखाई फाजिलगलबा फावबा क्लास 10 के साइंस मणिपुरी अमदी होम साइंस की ओजा लेतबना हौजे फावबा लाइरिक ताकपिद्रे पुन्ना ओजा कुनिथोय लेफम थोकपदा ओजा मापन खक लेरी मसिगी मनुंगदा यूटिलाइज की ओजा तरेत यावरी मरि लेनबा मिनिस्टर ना निमित मंगानी फावबगी मनुंगदा अवार्ड पर ओजा थाबिरक्त्रबदी अकन खोंजंग कया संगशिलगनी हाइरे ngasi खोंजंग अदुदा देसा मयलोइसंग अमदी कुंबी यूनिट काउंसिल की थौपुबसिंग सुसरुक याखे क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 की एग्जामिनेशन दा थका की महिलोइसिंग सिंग दगी कोई पोजीशन जाउक बतागदी अचौबा सेल की मना पीगने हना लाथोकबीबसी यामना मक्ति नुंगाइ तबुदबो मसी नुंगाइजरगसु ngasi लाइरिबा सरकार की महिलोइसिंग सिंगसिदा लाइरिबा लाइक तंबीबगी मोंगसी येंगबदि असुगी मतिक यामना ताइवनबा अदुगुंबा अमखक थोइ हाइना कोई थमजनी तांखु मायर ngalalongna legislative wards ukhulga khusamnaduna land amasung forest protection gi right haibasida seminar ama TTA hall phamlekhong ukhulda pangthokre Manipur State Legal Services Authority gi tengbanga loina pangthokiba thoramaduda CJM ukhul Alek Muiva senior advocate Daniel Ramsangna resource person oina wangangke Mamang Sahida Ukhul Town Hall Manakta Kinba Transformer Amada Maina Chingbadagi Makut Nama Kakraba TS Kamkaragi Laying Bada Helping Hand for People Manipurna Mating Panglagani Hari Ngasi Hangang the Labor Tourist Laws Ki Conference Hall the Pangtokiba Blood Donation Camp Singi Donor Card Amadi Certificate Sing Yantopugi Thoram Amada Wariflo Kibani Nongzavi Song and Drama Association Yapokna Sinduna Malem Amasung Mathau Lebi Production Gi Anisubo Oina Putokpa Music Video Album Ingale Phongkre Yaripok Bisnu Naha Community Hall the Pangthokiba Thoram Aduda Association Asigi Director Ibotombi Kumancha Saisakpa Nirjit Kumar Ushamsu Saruk Yake Hauzik Sanabagi Pau Lobirase
ngasi sanabagi pauda Russia na yumbu oiduna thas ki tang taramari dagi leba kuntrani thoina group Nepal thona khaidokuna chathariba sayasigi FIFA World Cup ki group liki ngasi Moldova arena da sanakhiba group 8 ki ahanba match da FIFA ranking da humpu suba position da leiriba Japan na FIFA ranking 13 suba da leiriba Colombia bu goal ani amada maithiba pikre All India Football Federation na Manipur dagi football coach oina leiribi chawba debi bu handak Indonesia da lagliba August tara Nepal dagi September ani phawba pangthokadariba Asian Games da Senior Asian Women Football team gi assistant coach oina khalakle hari hiram sigamari leinana All Manipur Football Association da aiba charol piduna khangalakle hari Surasanpur da Sathariba Raja Gaukothang Guite Football Memoriam gi ngase sanakiba ahanba semi final match da United Sikkim Federation na Simporia FC bu Panjil Anisino da maithiba piduna final changbangam Thaski tangkunma thoida pangthokadariba International Yoga Day gi mangoina na Imphal College da yoga gi thoram ama ngasi pangthokre Imphal College Students Union amadi oza singna sinduna pangthokiba thoram aduda Imphal College ki Chemistry Department ki Assistant Professor su OIDB Nodal Officer Dr. R.K. Babitana UGC na khangalakpadagi college singda yoga asi pangthokpani yoga na miyobagi haksang phana lehanbada asabu mateng oibana thorang asi lokhalakpani haike Social Development Athletic Union Tekcham na Sinduna team kunmari na sarugyaduna Tekcham High School ground sa thariba ahan ba SDAU trophy gi ngasasana kiba pre-quarter final match ki aroiba match singda Sanjenbam FC na Langthabal FC bu Panjil taruk amada maithibu pikre aduga AAFC Angthana FC Lamjau bu Panjil ahum amada maithibu piduna athoiba team ani quarter final changkre Hausa bai da maro ba pawo amukana Assembly constituency ni fuda isauna sokalaba imung singi yum kundari kuntra pawo sanana ba government na ware pulokre MU gi wathong loisina ba Congress ke high level committee na MU gi mari lena ba sing unaduna thizin ba hokre National Highway sing sembagi thabagasi state PWD na pairabadi quality control tawba khakta natana sarkar gi sel thongi phibam phagat hanbada mateng oigani haire amadi Manipur ki Paumi Singh da lenga na piriba pension ki amount na se yamandi haina Indian Journalist Union ki Vice President Gitar Tha Pathak na phongdokre nasi go na dia STV na pizza pa mata solution jare niang tabiri ba singbo mukahanna kurun jare